Baba sikhuluma lo bani la? Ngobabazi ukhafibhet impofu ukhaphile akuvele kunike phela ibizo iqondile sesithupheni ukhabhila lo uvela nga ngivele silovela ngithi ibizo elithi khabhila lathathelwa nga ukhabhila we DRC boda wabona ukuthi lapha nasi induni ngidlalele khona mvakatha la lapha la reseklwa ngobuphi umnyaka lapha mbe ngo 2000 iplazini la belilokhu lihleli njani nabantu hayi ngizosihlalela nanzo ke izakhamizi ziyakhala lapha khabhila zithi ukhabhila labanye bavumelana nomuntu ukuze uzothatha amadlelo uhamba njani ngiyakuzwa khonokho mina azange ngivume baba mina ngalamla abantu ukuthi bangabe lokho bexokozela singabantu bani right umlambo wazehlisa uduze abayibo inkokheli zeTshongolela waxolisa ukuthi hayi ku village 6 ngiyalixolisa abantu into le ayisafikanga ebantwini kodwa thina lenkokheli into le yahlalelwa phansi wathi inkokheli into le kayibise ngapi ebantwini so into la isabuyanga ebantwini right esezesisile ulokhuzeni siselokhuzeni emhlanganweni qobu nazo hayi bani umuntu lo uzehlise kudala into le isengaka 6 lo 5 singabantu bani sisebenzelana akuhamba u6 lo 5 bayithini bayihlala phansi njalo uyatsho ukuthi into yahlalelwa phansi bona abaphezulu bayihlanganisa kodwa ngapha isabuya ngebantwini so singabantu banyawumela ukuthi singanise si akuyehlalwa phansi xa ufuzane esefensile uvunyelwana singabantu kulungisiswe kumbe labo lathi siyakwanisa ukuthi singene sibe sonkeni lamanje kuthe kusisa bazobuya ofuzana ngabomlambo omlambo bathi hayi thina ngale ku8 sesihlale phansi sabona ukuthi hayi kungcono sithini undoda lo njalo sesebenze kanje simyekele kulezi inkamba ezethu ezika 8 si akhipha waya ngapha kulezi ezangaphi ezika 6 ngikho labana bathi hayi njengegrading nginyathu uchairman hambani ke ndiyebona ukuthi kumi njani lamalokhuzeni la amapadoks athethwe njani ngathi hayi mina ngamapadoks angikabikwazi wakhani ikhosana ngumuntu owazi ngamapadoks kodwa sihambeke lokhosana hayi lamanje ahamba safika khona ngale hayi safithi indoda sesebenzile ugeji umgodi 2 kuyebuya le izibaya yonke into yakhe sinjani right lapha ke njalo sokunjeke wakhanya ufuzana wakhala kakhulu athi into emanisa abantu bakithi hamba abantu banyekele nisebenze kanje bengangitsheli khathesi ngelast minute sendokuzele khona uqalisa ukuthi abantu sebexokozela ufuzana wayezifakele ngazangiqala khumelana ngapha ku6 awuzange kube khona ngalo ayikhulumela wangalo bangale babazi into ngwangapheni ufuzana uphuma ngapha esembewula kodwa lapha evele ehlala ku8 ungene ekhathesi ku8 umuntu omutsha ifence iwale uyifakelana uzamana ukuthi ngale bona bathi besitshela bona bathi bona bamcela ufuzana ukuthi abakhela isikolo lamanzi wakhanya ufuzana wavuma konke lokho bathi into abayihlalele ngaphi phansi lezakhamuzi maye ngapha lezakhamuzi zika8 le bathi abakwazi yaba into yabantu abangaki bababili angikwazi khona into ehluphayo manje izifuyo zenziya kudla ezifuyo ngapha amadlelo hayi kasekho hayi amadlelo asekho izenza sikwazi njwana indaba lokho beyikhuluma ukuthi kuzathiwani banufuzani la isengumntwana wekhaya ukuthi kuyathiwa fuzani umbela yavuma ukuthi
abantu badala izimali azenzileyo uvele kuhle kufenswe indawo yonke nxa singabantu ngoba inkomo ziyalahleka kodwa nxa singabantu kuwelelwana mina njengowami umbono asikhipheni izimali sonkeni inkomo zonke zibe njani zingene phakathi ndawonye asekhiphi iwaya hayiwa ingasakhitshwa iwaya yakhe yena abhadalweni indleko zakhe nxa singabantu anje iwaya leyivikelana ukuthi inkomo zingayile ethareni ngoba inkomo ziyaphuma lapha thareni khona lawo sayiphinda uzibona manje lingahlanganiswa njani ukuthi kulungiswe into nanje into lesokufuna obaba osobhukwa nje ngoba yibo abakhokheli labo khansila ngoba lo muntu asozenza into lo khansila bengekho labo sobhukwa uyakubona hayi amandla ukuthi enze njalo waphiwa umunye khona so laba abantu bona bangabi ngama-tsotsi bebebhoda abantu bethu ngoba lithathu akulanto engenzakala ngaphandle kwasobhuku losikhansila usobhuku lo uyala ukuthi hayi khonapho seze sitsho njalo isithena kakwathi ibatela sesifikile laphana sesibone lokhu ufuzane sekhala ukuthi mayengenzeni sokumele phela lemgodi le ngivandalize ngiqalise futhi njani le ngiyegebha futhi emadlelweni hayi fuzane mina njengami angiboni akuliwa phela la into liphambanisekile wena ungavandalize amanzi lapho into ongayenza njalo sebekuphile ngale wena sokumele ubone ukuthi uthole indlela yenkomo zakho nendlela yakho yokubusiza ngaphi ezibayeni ziye ngaphi khona lapho suphiwe khona amanzi lungavandalize inkomo zakho zithola amanzi wena ungakwenza ungafaka futhi ipipe ngapha ube sufensa kwaba yi-50 meters ube sufensa ngapha kwantu kwakuvele sokufenziwe sufensa ngapha ukuthi inkomo zakho zingathini zingeqelile ezangapha nxa zibuya zithi zize ngapha lazo zifike zitholeni amanzi kulo uthi wena uthini uvandalayo hayi into esachiya simtshele yona thina ufuza nathi hayi lokhu ungakwenzi nxa kukhulunyiswana mpaka kukhulunyiswana mpaka into ithini ilunge kulo uthi usoluzile phela la njalo uluzile wena uthi inkokheli ziyakwazi abantwana ukuthi njengomuntu omutsha uhle wafika wagijima kakhulu kanti uyabona engakhulumisanga lezakhamizi labana abayibo abathe yenza benza bengabuye ebantwini asibe sihamba ke lechuma azeke lesibe sihamba sesikhona mbolani into engani yahlupha le I know siyabonga Kapile sure empo hayi kodwa hayi abantu bakithi nxa singabantu besihlalisane kasihlaleni kuhle asikhipheni izimali undodalo la esimthini vele sifenze lokho obonakalayo inkomo zonke zinjani zidle kuphela simple siyabonga Kapile